Abusia Erabe bi akwa sugar daddy a oyere ene na twempena ma meka sei one na wo baba ako na ade a sugar daddy no eye ade aye awura na nya asem ketwa mese ahokyere bi awura ne ekomu ohaw ne amane bi a ofa mu no mese esewani enwo se meka cho eno nti ka me ho ne yenko hwe video no embra sisia wano obapa ako mema wachen yeah na ye mintio yeah na yo na within the same pacha my block within the first entry na ifie din so frame Tewia okay and ye mama frɛ wo Tewia no en ehin na wo fi ba en pacha me wodo me ablaba me free half goso ne ba ye na anopa wi yi ede na sie mako yes ya ne say ishia my be a friend Mr. Osetabi odo me abra ana wode petu manim na me so meti ase ma no na oka kire me say o ma wala beria but oni ma wo kumase ha enti no pesa menene tina na me wo ma no na me ka kire nse menye adwumo ena wo sesa ade a obegbo container ma me na wafa ne ma agum na ma start business ena me suyo enti aja menene ti wa nu na hibia na nyinsan ne bae enti nyinsan ba na me ye senko on tokopon machine ma me na bia a metere na nka me fa nche kopon enton no suyo yo no wan to na me yare na me ko me ma me ho no wo go so enti me wo ha na ofre me say wo kola beria ena me sesa na me nyem no nso ena wo so okodu ho no ma obesandi miska but o free ha no kra no obesandi miska ansa na wako timi de na me say obesandi miska bia e mu odu kra metimi di bia atoto ne ma na ase betimi di bi aye adwuma okosandi miska na akosandi 500 cedis na me frɛ na me se da obi a menyema a wo kɔ 500 cedis na odi asandi mo se me kodu ya obetimi nka na me siyo okɔ ebe 1 month na me nte ne nka nti muwa na me nso na metamu ekɔ animu kakra na menya 4 months hospital kra me ntimi nko obi nti me pastor bia ya me ne bɔ mpae na me kosu kyerɛ no na me ka kyerɛ ne sɛ ni se na aba me nyanko hospital no mame 700 cedis ena me de start here nti me nya 6 months na nse na papa no start here sɛ o ma miska eno kra nso nyeska bi emodu 200 cedis 300 cedis bu on ma 2 weeks no ma o 300 cedis enso menso no woni de beka de ya de ode be ma wo na ode be ma ti odidi mu na eja awo kan me ko hospital yesi me ngofa me ne mamala wan to hwe amfa ma me se okacha me se awo ye free nti me nkonko ebi won so osian me sister je awo wo ekurasi nti kono ho no onye wa awo o bibia wo ho enti se nu nti na se manko ne sister no ho amana anye ma wo nti papa na ma me wan siri kwasa me fa nto me ho ne ma enti awo kan me ne me kura nka me ba ma ha se bibedu ana ma pon na aboba 2 be jirejina se ho na me frɛ me sister ba ko wo e kan se ba ntima me ko me ho no na me ko no no so no ko niska ti sei 170 ena onya de maame ene ye kototo nkra ne makaka na madam fo bi nso wo me ono so me frɛ no no so esa ne me 300 series na me dinya ne makaka na me de ko ekokɔ wo ti me wo ade a kyen ye na me frɛ ne ka nse ma wo no send 1000 series na ne sister no so send 400 series ti 400 series na mo se me ko no me nya ne ma ni nyina mfa nko ni ti no bitwetwe ska na me be fe na me hu ska nyina ka 400 series ena me di mo 100 series fa drop in be fe ne ka 300 series ti 300 series no eno na me ne me ma me manage ya for 1 week ti 1 week no so na me fe ne kan se da miniska bia o me wo se a o kwa ya ma 1000 for ne ska no na me se me ko wan to bibia mfa ma me hospital was bibia me ye bia metwia even kwa ye yi me abafie no metwia 350 cedis nti ne nyina ma me ncha kenkyerɛw ena no okosandi 600 cedis ede maame wasandi 600 cedis ne de maame be 3 weeks no one sandi bi mfa mai na me se a akora no kwate ye ntwae o ma me scam fangotwe no me ne ku ho ne me di na tama aduabo nyina abem ansa na wo sandi me ska de akwakotwa akora ne bia ede ne bia na akaka che no na ede na wugina so de bo ne dua ka ne nyina ma komedi na tama ka che ne se na me nim se wo ye panyin nti no
obehwe me anaase bia nko be de panyini ye ba me nim sese wo nim nyansa na new school na okoye no okọ ne sei na nim se bia oye graduate but me hu ni nyansa bia oye de wo ena me fra nto abo ni dua se meti ho no ma wo mienu but na se na me ni obi ama ne hwe me ntino me si me ngu bi mba panyina nya 18 years kitwa nso wo 14 years me si me ngu biem ena wo de me amaye ose na nyinsen aba enti hwe na o ka se wo be hwe me ne de o ka se wo be yama me ntia me bedi wachi ne wo tena ye enya saa bo hwe we na wo ye de wo hwe me enti se wo didi me na se me nso oba tan ama wo mitimi da komma ade echima ako mitimi bu a me didi anopa edu enwumra me nya bi ni na me de ada ti se wo didi me de a na se me nso me ho o che me de ne me fra anto na me de go ni bia na me de ono ne ma no mo e cancel Liberia ho no e ya aseda Chose ena ma akọ aja ye didi mu a o ma miska kesa me wo ye ade a medwale akora wo atale akora behye me wo ba fie we kama me to no doctor mu no na me de sha akora no me si ba akwa no na wa hye ba akwa nyuma me se da ma wa ba fie akora ne nya atale en hye ma miska kakra mfa ma me sisa nko pani ma kakra mle me wo ye osiyo wo ba twena on first kan ma anti me sister ene eja ofiri kromo ba no ato atale ba ko me wo ye besi na me banata ale nyina ayefo ma bo papa na bona first kama se bi age kwoto atale ma akra na na sisi ena me nso me wo a menya nufu nsuo ma akra no ayi se bi ade bia medi enkoye duane dia nufu nsuo ne beba kakra nti nufu nsuo ne bi nim na maka cha ne se menya nufu nsuo ma akra no nti saa de a o ma mi ska mfa nkoto nkora aduane na menka kuku mfra mfa ma akra na eno nso me kan wo mfa ma ti me wo ye no 2 weeks time ye da ho akra no ekom de no wasua na me sole anajo 3 okra kwa hye kitchen se me ka koko di ama no ti me video kra e de kire ne se hwe anajo 3 anajo 3 mi se kitchen me ka koko ama akra enye wa reho nti nkora dua ne san na ye to no o mesandi uska on sandi ska ne mfama nti enani 4 days akra ne yale besi ne nyina ne ho yahye ena me se da akra ne yale ma mi ska mfa akra ne nko hospital was mate enro me ho ano enani 3 days no akọ sandi 100 cedis di ama me ena me sia me kra de mi di kra wo mfa ma wo sister sandi me 300 cedis 2 weeks ni wo mfa sika bia ma akọ sandi mi ska we na wo de ama me sa mfa sa 100 cedis ne mfa akra ne nko hospital ena me busa no was ya say 2 weeks ni me sister sandi wo 300 cedis di fa sa sika no fa ne ko tie no na me frɛ no frɛ kwa no akate no ekwa no akate no ba me hwa ne ekɔ na ama ako ahwe ya me hwa me ho akomfo eni tina me de bai okay Ezra 94.1 FM Ezra TV Mako Sami Jumedie no eno na wo hwe na wo tie no tewia abo na mane ni nyina awie tewia febe mu na wushi a Mr. Tebi Bacha 2024 Bacha last 2 years Bacha okay e wo domi abra Bacha na obeye adwuma anase na wahan edan wo ho Bacha wasi ne fie Bacha ya no akase afo wo kromo anti wasi fie wasiri fie wo domi abra ho Bacha oh okay wono ani fie Bacha oye adwuma ben Liberia ho the school no si wo ena ahanso banso wato machines e de ye ama ne sister ba ko wo ahafo aye no so ye adwuma ma no kakra wo nsem Bacha me pacho ya bi wonum na menti ne ye pa sa na me de o ma me hu de ba according to na busuafo nso say papa ne niska na ne krom ho no adwuma a wo ye no ne yere na ye bibia abomu nti no ntimi mfa ne yere na chi enyi sika mfa nkoye bibia wo ba bi foforo I see but wo de na sabe we o sika so wo school wo Liberia na hanso wato fidie e de amane sister wo mo de boy yi ase no de na wonim se ne nsem wo bi ya obetumi aboa wo obetumi ahwe wo yie I see no kan so obehwe me o ma mani nya me ya ni sem bebre de wo kan ti na me free se bia oye panin nso de obeboa me
woka so ye penny when you feel be say Marco when you was 70 plus. I was saying 70 plus. 70 plus. Ba ko di ni birthday o fie wan sa na woko. 70 plus. Bacha. And also one fee say. Bacha funa me ko 34. Ezra 94. Oh no 70 plus now so what 34. Okay. Enti ye hwe ebra wo hia wo na wo de ope asem etu animu no. O ka che wo se owo ma ewo Liberia. Owo ma ne yere ana wo ma nko a ebi ana one oba na jai. O ka je me say na yere ye bloni wo cancer America. Nti one oba no na ewo one bloni ni na ewo minti o. O se one bloni bia wo. Na bloni ni wo America ena ono nso ne enkura no wa Liberia ho. O ma wu hunu nkura no. Etse bia o mo pictures. Na ni pictures wo no phone so nti me hu nkura. O mo ya have cancer na. Mpachan. I see. Kina yere wa bruchiri. Na ne yere ba na busuafo se o ne no aye ejapade wo ha nti no. Sa bloni no o se one na ye bibia bomu wo e cancer Liberia ho. Nti ne se bia ni suku sika na se o sika bi da bank kura na be ma na nkasa ntimi mfa ne pe enkoyi age se oba ne yawe e na ono nso ntimi mo ne de na ma ne se e bia me ne obi akwawo ntimi hia sika de kwa akoma no. Na che so mo da so ho mo ware o. Wo mu nya ye o. En ohun wa hyase no nso o ma wo hunu sa o wo yere wo nya no. By the way ono sika ne nsam fa ne de na se me hu ne se ase wono oba no enni ho ba okacha me se oba ne call Liberia 10 years ni confirm na ni kosua kura hu ne. E na uji ne di ye. Okọ ye kan se e ho no mfa na ni kura hu ne da. Because asase no ye ni wudi nkomo wo narrative we no office no de meti ye ne se o se o wo yire wo ma wo mu wo Liberia sa na wo kan no but mante o wo yire wo ma but ne yire wo America. Oba ne de wo America but ono ne nkura ne wo ene wo Liberia ho. Na before wo ba be share Mr. Tabino na wo ni boy. Me ba cho da bi. No what na wo fie san ya wo fa boy. Marco enambe ma bi su ntina me ba kumasi ase. Na wo he na me wo go so. Na o se ono ne Mrs. Kuna na ya adwuma. Na o se wo pe maid. Anu aduane ama no fie si ne mama. Na Mrs. Kuna ne fam na mesimeti wo kwa menya adwuma nti sa de ame na e month no kwa na ye 1.5 2025 2015 mu ho na me ba kumasi a. Ena ono so hu me no o se a de wi a mesiti no ntimi fa menya sa adwuma ne nti no. Obeware me oni yire ono so me ne tena se awalefo sika adwuma me ye ma na awantwia me so so awagya masi mo amfama ankosi hwi nti na ese mani ya me ya se bia mesa kofa be ma na waye mesanti me hu papa na be ma bia ni mablabo. Okay nti sa nipa no anka obeye house ubeye made adwuma ma no no a wo hu wo na wantumi afo anya no na wone ne wo mamie no 18 years na yesu na mi shakura me wo me first born na me wo 13 years. Hey, who first born now was saying 13 years. Hey, 94.1. who's the muntem? Hey, Fosti, I don't want to put one outside where you want to come now. What you are saying in the Kodai? Me kwa na me nim saa de no nti no me mpese me ka ewo because esi ase me ni ntem ni problem bi nti me hu se me ka it no o ma ma oye se wakobobo no o yichichani ene o se wakobobo wo park so ni na mabu nti me nkoto ngutomre no 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 nso wo ne dem nti ase o wisu nkoto no ne me de dai ada wona na kire wade if I check no no kire pyramid na me so mo GHS na wo GHS I see sabrene de na won kan be man hwe da me kwa na minima de ko nti o ma me condom ti condom kwa me de kwa kire ma me nua bi se o ma me scan ko to garo na me teacher ma me e cancer carbed na me mfamum ti me sister ne me ma me nua ne je na o de kwa kire headmaster ne se o hwe de teacher ni na ye na me mi sha no wo kire ma kire bone ada wo ko ne ho no de sa condom ne ma wa na o so otu kwa na o to be che me nso me nim se e carbed ahono gela ye de gum ni bi na me yanti ano e se rubber nim na ka se condom ni e ka bele so be force se 3 ne to enye ba ko de atene ba ko mpo e to asum yensa
na da wu ni makenkan wan kan ho ma hwa me wode ma me ana me se won say first na ka be na ye obi nketo asa utimi hu no galu ntina me se ebia na che se wono ne de na akwakwa se o repeal I see so emu ana adenyi mo ba pani no panyine no eno no ne sa me ka se enipa ne repeal me no ne ba pani eno no on the ocean na de kama okay ko university kura oh hey 34 oba wo university I see ocean na de yeah 13 years oh and second born is way ono so soja ni ono so wa akra ba ono de asa me ana me yema wa ba na ono so wo yere ba wa nkan kire me enso no no ye senka oba be ye me ho ade bat na me mpe no soja ni ba do mpe no I don't know hwe wo yi Satam na obefa me ne de no wo hwe me bat me no mi hwa nyina me si chicha ni police nyini ni soja ni me mpe nti ekoye sa asem pra atwena na me ne na atwena nyinsen ko bae umpe teacher umpe police umpe soja na teacher ni su na ete wo nkwa hemu ya wone ne wo ba pani no na wo sa bedeti soja ni na umpe si aka police ni ise ni umpe nyina be hia bi esitre e bi asese de oba be ware wa kasa no obobra be police ni because mienu ni nyina wa so bi ahwe okay yeah enti but oshia wo de wabushia okohu wo mo kama mpacha mo tebi e ba cho ni me maame oni me hu ni pa bia but wo de ode wo ko na bushia fie ho me nim ode wo ko na bushia fie ho me pacha iti fie ho na no ne wo ti ana say na wo te wo ba bi no no so te wo ba bi ko re beda me fa ne se bu ho a me kwa me mafie bu a metimi di 2 days wo no bu on so na ba me fie se wo kwa na bushia fo no ne wo no ultimi no say omo ne won tam ye kama because 74 plus na wokwa kofa 33 akakra na wo 34 years ebushia no omo hu wo no Ezra omo hu me ne de ahwase ne de na omo pe ma asem ba me nim ade ebesi ye omo asem pie e ma me bo abusuafo ne dua se a omo gu manim ase omo wo fa ase ba ko e ka kire papa ne se me wo yare e wo me mojam bla me so kra me nim saa de ne ho hwe nti omo ka asa no ana papa no so e bo mama ne na me bo abusuafo ne dua sa obi ba se na mo gu manim ase de yale boni we edi susu me de menti ase na papa no de me ko living water se ko hwe 94.1 ni me mojam ya no kasa omo ko hwe mu living waters bacha enti ho no na abusuafo ne se an nkombe pene so ama papa no ene me atena ba me ma bo mu dua na me si a nti mon tinsanka ya mo ba ene me na obi di saasem we di mi a enka be me de enka be ya mo de dia me de ye mo no de eye mo ya ba de mo de ye me ne de ende eye normal nti ho no na ase e ma abufuo kakra ba me ne abusuafo ne ntem nti omo be ma no hu nipa ben ne ka say wanya ya de bone no okotwa cross fa se omo niaba oba na madam fono no be fe no oba na wo dan fono no mpacha wa oba acha oh na je say wo kwa na wo ben ya bushia na me ko fie na me di agome ne girl no nti anam girl no so kwa na ma me di ko hu papa no oh na won so girl me ko fie ho no wo na ade me ko che papa ne say da madam funi o ne mire bia na menye manhia madam fu ya nka me wi na me kunu nhwe me no na hwe me akosi se me wo e na ma papa ne di hu me o de pe me na afia chire wa wasan akoko kansam se me se na e wo me na da woni nya ntokwa bia na menene ne hwe na menim problem e ba ya otimi mu koka se na asem no kora no ye se o maka ofie ho kora ache ba me ko fie wa menim di ago ne nyina no o maka ofie wa ache ba me nso so menim ho hwe se mbe hu papa ya ansa na ebe pie na te se o mo start so o mo ka no kora na woni o papa na menim no kora da ne se wo mo ka na dadadade a di ntina wa danfo no introduce wo de chire no one kan chire ne say Mr. Osei madam fu say ni say
na wone wo betena ya ansa na wo beka nti so wo bi a se ka de ma papa but wadafo kro no anso ne kai ena waka no wo fi amabusua ni nyina anim ebesi de no mate ase senka eni Mr. Osei 19 in the first place say omumu hu ye no first da me koda papa no ho no ndi obi a hu say ma beda no ho nti ade a chen na me ba fie no me so le ntem kakra be 5 na me ba fie nti papa no wo fa ase ba ko hu me ti ese omokọ adwuma ena ekoye nkomodidie se nye gewe na nipa asomasi sesei ewo no ho no ena waba beda nipa asomasi won na oyi Mr. Osei wo pe no wa mo wadanfo na mane oya we da kra na me beda papa no ho no kra ne dem na me di kan ko ya ansa na me ko papa ne dem woni na setena mu no net sen me ne madam fo no debi papa no Mr. Osei papa no de me kase ashase no ye me boni bia na me bo anya me boni bia ene sa na ma no me ko ekoma ne me da chese min onim se bia maba na ho ne echena masa ba ntile be wo ma miska na echena ma miska ene de no oye good but as o free her call aberia no na enti aha no otumi ma obese bia week no kra no wa ma osika abese ntama na wunya nyem yasem na make o share no fane se bu ho e de bia bu kon ho a bu atra no esidi bu onso 200 esidi a day ba chan de bia 300 e bu onso 200 eno ye da wo beko ho bia na se de bia no wa ma okra na otumi ni send wo phone so o se even nye se bia mekwa akoda no ho mi kofie ho nti se mekwa hokra na me ne na anya hwe kora o ma miska otumi ma osika ti de bia ebi wo 300 bu 200 sa na wo de share wo akopim se wo de nyinsa ye no minti o okay enti ye hwe die enti a me pesa me ba behunu die enti a ne wo fa ase no etwa antro sa edito so wa bra enye no kre na ubo wadanfo na mane ese ne wo fa wo fa de ohwe me ye na wo hwe so wa ma 200 ma de mano wo fa ma 200 wo fa ma 300 ni ade na wo bo wadanfo na mane na me mona mane de but na madanfo ba ku bi nso na me ne dadem na ono mom na no onim se bia papa ne ma miska nti enyina nso so akoye enamfo ntimi nkyeresa na madamfo ne wono ne di nkomo bia na ase ena minima asem nso epie papa na no because according to saga no ka kire obi se papa no akwaje protoma me abla me nso kra na minim ho hwe saga ben de o ka se me wo yale wo mi bojam no papa no fa se no Mr. Osei papa na busuafo ni bia mane ese me de se papa na ko aduro so ama se wakwaje protoma me o se sentina nsensem bi ikoso ntina ebusuafo ni musa da se man ne beye bibia ma me anase odini fie ne be ma me anase bibisa nti be wi ase na ase ebusua ne me aba benya otan okay na sa wadanfo no enye papa no wo fanse no wadanfo ba ko no de na wunya wo papa enche no na abona mane ma ko me ne nyina ne na dada nti me kro de maya me de no ye nyina ye de kodidwa de no nti no ya we okay nti no wono na ebo ebetumi abase wono na ebo papa no wo fanse na mane no enti ebi asetena pa na wo mu no ena ne ha no ebi afese no wonya no wonhwe mpra no de no wode ma no ebi won fama ne biem enti ene emi twantronto no so na pa onya no wujidi sesa na tie ma ko minti me hu me ni na we mi sa ne se die enti ebra wo ne ko test ye no ya eba results ni ye negative no we mi se wadanfo no se die enti no twantro sa ede eto so me busa no ono crampo deny say won ka hwe mo ono kwa ye say enko ono so ebebodua ena mo se a wadanfo ye nimu no ena mo so na ono ba afia say wona wo de ne ho asem besi ya say girl ni say no wotie nti ye kra ne enkien girl no nso edina ne say won ka hwe mfa nkyere o mo ofie ho no nti edua na obo abusia no obo ne sen me bo se nipa kra me de menim sa me yare anase me nyale se nipa ko me oni me ne ko doctor ko ye hwehwemu o se yifa no ko hu yo nti ba bi kura me yale na nipa ko ni edigu manim ase no me nso so de me gimi hu di se me nyale na fa me yale nso a ewo me mogam ti menim
tinipa ko no kan ensuo ni hwehwe ne mfa ne mame eya ntoa mpachan okay enti wo dane ya na se wana ne mpachan ko dane okay wo si so wabodu ya dodo sen mpachan papa me ne kum ye ne saa asem ye si ye nko a because I say ena me bo ne dua na me bo ne dua mpachan me nye bi da but ade na epie ye no na eha me de wi ana ensem ni si ko no ma hye me ho so kra nka me no aduro ade teni abon obi ati bi krom ho sa ya si krom okra manfo ate ba me de me so me na krom o minim enti mo koye ye ba negative no mo ko information center ko announce say asumesi ya na obenti amoso owo ya de we ni oni bi o se be ye obi abehu so oni bi na na ma yantre ye sa hwe so mba sure da bi ye re woni ne tira ye no edi say ansa na wo fafuro me wan se be 2 months hey busumi mienu adan ho ne yiri ye broni na ho wasi ne fie wo ho na wasan wo suku wa Liberia nti na opro ho awu ama no se de be ya abegi aboso ana mba cho da bi wakwachire kwa da bi na me yusu adro nti ono kwa na ye se edro no me na me kra so na ye me nwanwa se nyinsan ni ti me ba pleko pesa no 2 months busumi mienu mba cha na anya dada mba cho da bi mba cho na me nyi dada ono kwa me nya yankoye eno wokoye nti ono so check month amede wo ye ni date amede na yesen akosi so pepepe I see 73 years 70 plus and 34 years enti papa e ka so be wa wo aka na yire ne ho a ka be pene so ama na wa wo wa ye ho ade no wa be ye ni kunu forever and ever wo mu nkomu o fe be awale mu de na mempe no ba me ye ma adwen se ma wo mienu nti no fine se ma anwale kwa na se menye obi boa me na me ye madwuma koba me ye okay for aware mu de na wo mpe no di enti na aware mu de na wo mpe no ma ko se wanyine na wo san so wo ye na se wo hunu ni age obey na won hye mask o ma ye nkonkoye abrantie mask enfan share no se de no ositie no a me huni mfoni saa na wo hunu no bashan enti wo mpo obi a wanyini a de enti na wo so ote ase ma no ma ko de enti ameti ase ma no no na ne ma emu odin ma me pan because saa tam no kwa me hunu no na me da ta ma so ana me peska de akọ ha dan but na me ye adwuma ansa na me be hu papa no so me papa be free mu ma ye koye na ye ma ska me de eye adwuma ne ye de koye eye nti ebe wi ase na akwense me bentim ba kwa na me nya ba bi mpa me yi me niema agu nti saa madam fo ba ko ne nchen kwa na me da na me yi me niema nso de kogu baabi na ase adwuma sem ne nti ase o ka ase obeboa me obeha adama me obewe na ase me hu ne se obetimi aboa me nti na ma me eye saa enti wo hwe ma no eboa wo han dan nyina ma wansa na wo fefro because wo mission a wo de koye no no one ko fa wade umpe no but anan now pe no empna twemu de na me pe no ba sa wale mu na na che se won pa no na won pe no enti adenti na wa ma no obeboa wo bibi nti ana wo di ko enye odom enye odo because o ka so obewa wo kra me nyini no waken ka wo ma ne wa wo eye bibi nti ena ma wo koye one waju me like obi obeboa wo adwuma asem ne ade 2 wo dan kaso nti wo obi akọ behind dan no e de efoforo ama wo botaye bi nti na wo koye ade na wa ma na anya ama wo ansana wa ye de wo be ye because obi a wo no do wo wono de wo do opewo nti ko be ye o da bi dikai ye we ma me ansa papa me dan kaso da bi dikai han dan ne ma me ansa wo pa die ni de nko de ahopepre be ye ade no wa ma na anya ama wo ansa wo di bi betua ne ka wo di atua ne ka dan no kwa de ansa na me kura no me ni ye bibi ni kwa na me nya ska han bi me nya ska de ko han bi kura yi me ni magum enye ono ne ma ede ma wo e kire no ono be ma meta no fa me kan se ska na anso o han ne sai me ha no 1 year 1 year na sai 3000 o okay no betua mu 1004
1,500 de ma wo as I say mu che mu mienu obi afa bi I see and o ka so obebo container so the amount be container ma me na business also be container ma dey business dey business me sanka me kwa ko fantare na me tontare ne mpaboa anka me dey agumaton then oye container no acho dey o she so obi nyogusu ya na say wan hye kra me ya anye kra wan first kan kra ma me wan ka ho asem bi nti me hu say ase ebedu ba bi no na me hu ni say ebia ho ka ne be so ama nti wo nye nti me kra me ye se me se nti adan ko me scan fan ko tokopon machine na nka ba bia ye wo no e ho no mu ye yi na nka me nchi kopon eno so wanye na che se Mr. Osena penisika na mo ma ko papa no mu de even e wo mu se me ho ankyere me de but senye sen na nka me di sika chi nso de anka e bia nka man kofa no bi ko nye sika bia e mu oduna na ode ma me se bia beti dakro enyi sika bia mu odu asobe na kai fasti mi anfa anya adwuma nti saa na me David ne se wo na wanum na ya ode wanum ya ode ana bia wo pe mato pa sister bema daily chama na wunya nyemoye no eto de bia wotumi ma 200 eto de bi enye week asem ye kayo na de ko ba ne se me hu no nso na magilo nti na asa ode ma me na me de kotwia wagilo na wo de ye den na me de ye adwuma na se adwuma na wo ye no wotumi de ehu sika no na tua loan adan wo hu no wujai wadwuma na mako se me papa be yare nti ye ko ye nti ase me sister mo ne me kan se na me wo sika bi dawo nti omo ne me kan se nka me fa se sika ne mfa nye eye ne ho ne mantinki ewia na nka ya tete atwa ewie no so na akoye nse mebre nti e ka ne be ye me ka na se okay was say she's a bad girl pa from the way every from the way barbering salon okay from the way barbering salon ya e wo mpo zongo me da se pa Daniel Note so adding a message aba was say Daniel Note from Mamprobi the girl doesn't have sense. How can you give yourself to a man who is enough to be your grandpa because of money? She should find herself a work to do, then forget about the man. Okay, we Daniel Note dia wodi every Mamprobi eba yenti also odo dia beba makenka ma 0245 301462 0245 301462 na yankenka emfa ema yanko biem na yane minimia teria enkotoa yakobo twetwe ne so ade wodi entafochi omoti ase o kasa ne ya na ewo fom ma me pa okay na yehwe wa ansoro ohunu wa ansoro wonye obi a wo sore sa se wuko baby like wanyini ena wuko akofa no wo mpena ware eyempena na waboa won kakra meboa eno yanyem me pacha me na keni ma adwum se mewo but I said the we are osini me kan no no kan saying because obi a wo mpena wade na apena mpena twe de I didn't know what say konyin saying e de ma no eyempena wo mpena ware nti definitely onu so bejai we ye den tembete won to be no won twempena ebia no so po aware ma no ka kire me se onti me kra ahase no me kra me oka se me nwoma no na me ka kire ne se ma wo mienu me ni kunu nti ne se me san wo de to so me ensa de ayese be ma ye me ho ade but oka kire me se de wi osini ne yire ne fasen san am ko to nkrata ne nti wonti me nwale oba hufuro bi anka na yire na je se mpena twe na wo betumi ene 70 plus atwempena kopem say se won so nyame ema wo so obebo abrewa onware mako me se wono no ntimi nware no ono so pempra twe a wo so as young as you are woni ne betwe mpena sa mako se na obebo amenko ade ame de awal de wi amene be matena me nim se meti na enyo se o ntina se nyo suba na enye mako be ma bia ni ho a obetimi aka se me ne tena aye no obenya me ho asemaka usi niema opra obia no dia obefa me kwa se me ye made se me ne tena 8 years
but they be no any nyina o come asem but me nim problem nti a oni me jai. I see. Na ti yenhwe but wouldn't say me what ade ba akore say enipa no won sheda mpenisa e bi nso anka sabre no na abrantie bi anka wani gine ho ana wono so ani gi wo ho opese bi a wo ba forward besre wawade na obi aka say o jai woni papa we na ewo ho won say wo chance. What did the American say? So wo papa na wari akra anka me ni problem. But ayam waiting na wo koye odonim e bi nso na abrantie bi nso wo ne nsam ye wo po aware na wo susu ho ache obi a baba we ne ho ye me fe pa menya na nka mewa no wo se yo jai wani papa so mesi na wo won say wo chance nti na anything because me nti bibia say we are young wo ensa wo nine wo need them wo ahoden o mam ye nu ye operation ba sure dey good ti wo ahoden a wan kasa betumi aye wadwuma uba your second born or papa ho 94.1 zika ha no say first born wo papa ho second born wo papa ho aka wo mpe say na wo bedie die nkwa say na wo bedie onyare na wo ne 74 plus nam wo wonu say wakoma mu wo no na wo ne ne tsemboa ma kwa do menya adoman na wale na mempe no wan obi a wo do no na mpe na wade nti ase nim me do Ismaila me si Ismaila me do pa ba me wa me na obi meje no no di kan se wonti me wale me nti na ase me so matuma adwene mu fo ho no se kire nti wo si e boben no o hyehye wo asa boyi wa ni so no e dan ne de oboa wo ma wo han container no wanya ma wo e die biem no sa kaka ho wanya na me yes on tokopon machine so ma me eno so a wanya enti wo ne Mr. Say relationship no lasted for how many years ana bosomi ana no say me dey eba wu ye o na unyi san ye nyina no unyi san no wo no call Liberia me nyi san ne de no wo ha ba me nya 4 months no na call Liberia oh okay but all ha ne de no wo show kama but ebe do be 3 weeks no si woni ska ntime so ata na me so me come ma me ho ntine no ma me ska copy me so yes wo be kono no send me 500 cedis I see nti okoye no so o be kono ma 500 but okoye ndie wa send me 6 months ansa kura na usumi nsia o sha se so send me ska but na na busuafo no didi ema obi di bra na onya sende wisika bi ba cho de bi no obi ani di ma mbeni okay won kasa ye mu no na wo se ubo ni dua eno ye oba ye no na wo bo dua no wo fon so bra na wo Liberia ba cho fon so okay na on ma wisika ni ti na wo boy ye ma ko obi a ma wo aba fie foforo ma wo na menya 2 weeks mitimi da kom ma de eche na wo we no ni ha ba cho de bi wo nyina no Liberia okay enti ubo dua ne seso no didi na wo se wuwu ni di ya ensuo ni nya no na aboshe nso o share me so ma me ho me wo ama me ho nkyerema me ni nya me ya but aho kyera o papa yi edi me afamu na se me hu ni se na o pese o se ma bla bokeka na se bi o pese o de me fa ya mu nti na o be fa me se me nwoma na ba nya nhwe bi na o pese o fem wadan foro ka kyera ne se wani briska ai ope mema wo sika bibi wona ho enti no eba ne sa no so hunu se ne me ko try na hwe na wo no so no ba e bia no wadamfo no so di wo hu nkomo ma akasa pa me de madamfo ne de hwe ye be ma na uniska o de wo agesa kakra wo ho na bia no so tete wo no che ye e no so ba ye no te se de owo bie so ani mu wie ye no so wo be kire wo enso mente sa me ma me no mo tina ye nyina mente sa but minim huhumu asem wana ntime nkyere na won kwa asore me yanka kire se bia wo ho ofe na so niema bia wo komo no bibi ta kire ma kwa ne de bebre even kwa do beka asem me di kwa me ne tina ATS so no okobo okokoko but a kire no okobo bi ma ya ka kire ne se oni me nya ya obewu na spirit bi di mechi na won so ntu ho na mo ma ko ma na Some bebre nso store na de akwaso na ekwaso. Na wo pa sorry enji asori ho kwa wani jimpai bo ho eni ade se wususu se ne ekwaso abra bomu no eye hunhum nsem de ya. By body me kopa. But
wonya de etene emfa enkampa bo ne ho ntintimi nya adwuma de nyame mpe na ayemo a ma ko men so me hu sa menye obi a me ye basabasabati woni be ma ne dua no dane me ba chan phone so me ba cho de bi ne bla ba ko ba fie ne dane adana even no me sister ma me di kan dane na ye me nko na ne bla ne so ba de chen ne san dane me okay wo sister ka samo na no pese me hu say dana na me dane o ye ne say ye hwe say ye adwuma me bu nkotodwe na me se nsuo na me kan say na nantoa be ma me ne awo abufuo ne ba o kan asem bi ma ne ye me ya na me fro de bo ni bia on fa bi di antum mpacho de bi no ebe ye de ensuo nko a ba shan wan fa bi antum de bi mpacho mo frɛ kɔfɔ ye bi na bisa ne ma me sɛ anyenye bia no ensuo nko an sa ne de ebe ye adwuma na hello Oba Pejubi memwache hello Ejubi memwachi o na pom to say ni pa to boko na so e hello Ejubi hello Ejubi what make ni pa to me so nkapa nyame esha papa eyi tawia so wonu tawia fosi dia wonu wo bra wasan wo ye no wo se wo nua be ma no onhwe no wo se wo nhwe woni akura na kura ekom nko a akura yi so wasane se ompe no fo agise konkumu aduane anamboa no fo mama me ka do wonya bi no mo na eye no kresa wate wabo wamane ase wo nua be ma wasan enhwe no wabuwa wakaso wo ya hwene kura wabuwa mama akwara no woni me bra ne nyemo ye ni mo na me bra ne de wo koye wo ko no wodi ujai se bibia ni a bisaye eti bibia ni a wo bisa wono akwara tini ba me ha wa yo se abedika e de ko ba tu ni me kura se de ye yusufu ko wa ko mi ye se ni ho eti me bra me ka se ne se on to kan opinion konya na me wa ayi abro ho ti bia e be ha ni ha konya na ye benya kakra de asopporto ye me de hwe no eti nkonya no ye ba hai bia na ka menya no e bia 3 million 300 cedis na me de abre no ena nkonya no so nya dia de bia ya iko da bi na wo fresa wo ho asere wa akra me wo no ni nti me da me enu okuma se ni di ni nyina ma hai ni bi sa me say anti skani wa 400 da me so monye nkoma no ni bi sa me a 500 da me so monye nkoma no na me di amount kakra sa ne nyame ya adom ena wo ye no me fra me bla no so wa bra 1000 ya fate to ho kakra me o ba no wa fra me say ni sika bia wo ho ena me say anya na me bra so wa bra wutai wa fra me bra wa se spend nkwasi ane mo aso ni to ye pani jimi for ka ane nti no no di skama na no wa ka kire ye say wo di sika ma no ena me bra say anana wo pese wucha ma ba na nipa na me de waja se me o munya sika bia ya ma wuntia bibia bisa o mo wo fra me na me sumi obi a me so me de be ma na me de ma wa wo se nkan kire ni unia no masama ma wuta wo mo so de ma wa wo se mo so mo ma me unia ni wu se mo di sika bre me na wo pese wucha ma da me ka wo ya atem di die tanya nya me bra na kwa fra mo su ta ko ye di na atem di kiro bi ma wo ma me munya di so wo di na atem no wo mo wo ho ena me bra na ka kan sa wo fa enya hwe Elia say and so here ya bi enti dia tawia na ye de okasa we di na ti ayensem bebre odi kada fa me bra wo bo abusia ni nyina bia de ye da eni ya say ya nsa ne ye koda ni bia no wo bra obi ha na nya ne hwio enti me de enu nyina ti me kasa me bra ne say enya hwe wanya ne na wo wi ti enya ne kakra akra na fra ni nyina na ka oba wale na wo ba ye nyina ba tin di na me fra me bra no say din bai enya le ba to akwala no fra ma me bra ne kire ne so o peso de ne so ne ho ena mso eni adanyame afi na mbo a ebie kokwa mi ame pesa kasa ni akokwa fra ni bi ni kama enti akola yi wakati ya money star no oboa wo fra me bra wadi bi ko me so fra me a me spend no wo ye de tie di skaba etu me wa wo after nyina eni na ekoti a ho ka e ma ye yi ne de ne ba wo hospital no mu na mu koti aka no
me bra so bra ne 10 million na make us was pay me bra ne boa o me ni ska bia ma me frɛ me bra no asa tell ya se me me ni ska me dia bra no afɛ frɛ no ɔte wo ka say na ya 12 million ska na ya 10 million no so na me se me bra o 12 million e bia o ma na bi na ya 10 million na ya dai enu nya bufo se wo frɛ ni pa ne didi na tem wono na frɛ ante ma bra ni ska na fo so se ne man tini na me frɛ na tell ya wo so wo atiro na se bra so abra wo ska I 12 million. I say, share. One more to a brand 12 million. Tell me what he can one more free. What brand 12 million? I think we brand me ustedia. And then me chance na me friend me bla. No what ma common is that. I feel me friend tell you no say 10 million. I'm out. No bro 10 million. No me man can me so 12 million. But no answer one say there be what the 12 me blame me. When my heart is na mo no so that be a day. So that na ye kakra ni e se en kakra. Enti aye te se wono wani ha no wasi enhwenu ni afra na fa ne se man so sem bi ni ade woman ni stabia na ni nso de a wo de be ma no enti nya se enhwe no wo kasa wa brenya me ni bi enso ka to be se da pra ni en hai canopy en hai mi ani sika ena me kasa me da mi no ni sika me de ni nyina ma hai wo se me de ko so mo fa ma hai ni nyame ya to mo a me ba wa me nya mi nua no bi ya da na ye me nwanwa se wono wa ba ho se ye nhwe no na hwe no na mom mama enya de se ye benya sika study ye wono wo pe no kwa na mi yo ba ni mi wo kunu me wo esa da kra me kokra me twine bi ni fie ba mi mi amani me ne ba ma ni nya ye ne ke ye wo so nya wo ni de adusia ne ye da ya ma a wa ha fie de manfo na e ba no wo wu bi wo ho no wo funi nti na ma ni nyina fe no wo mutimi ye me bra hwe ne papa eye me nwanwa eye me fu sababa wa we tinga be kasa asem no ho eti mama me pacho wo se ebra wo wo ye no mo ko ho kochi hospital bills nyina de ma no me pacho ai bisa no na che se bobra 1000 na wode amane no enye no bi ene wo yituatu ane ka hospital ye mani sika mani 10 million no me pacho se akibiti ma me pa me se mo ko kochi aka ni no nti mo bra o say 1000 no de ma no enye bi no yi ya wode tuatu ane ho aka hospital ho 10 million ani na so wo so be du hie ne kapra kra nka wonsem ena me san send 5 million ni sana so me bo ajubiti me question ni ye ma me yene ni di kai kasa no wo say 1000 na wo bra de ba ye no enu bi no wo de etuatua eniema no even ye yi no kra no hospital bill no wo tua 3 point something na che say wo wie ye no na kakakra bi ne bra de 1000 by na wo de 400 Ghana cedis eka ho enu bi no yi tuatua ne ho aka eni ade wo hospital ho but won't you catch me say muna mutia kadi na e wo hospital dey no no kre me kan to da bi me say wo fra me no me send in 400 and me bra no so bra ne 1000 sana me kam I no na 1004 but me chere say 1004 no actually no mo na mo say tuatua na ho aka wo hospital ho ana say enu bi no yi tuatua ye catch up when you play bia 300 and e bia bra no ofresa antia san say na me wa na me dia ma e bra no so bre ni bi na me wo ko wu ye ne dia na me tell so wo the spot na no me man 400 na me bra ne man 1000 na won so bi ntia bill no no so bi kai mresie eno na me ka say no me discover no wa chi no me say the 5 million bra no me bra no so ata bra ni so enya sam kitwa na me ka ne say no won chi wa no kra na won pesa woka na che se ekobra de nkabu ma bi ni woni akoda no kra se wo yeska wa fra wo a wo be fra wo bra jiska ya bra no sa ni ya ne nkatran na ya ne wa ba fa ya nhwe no ajubi madam me se che se na che se wo ne wo bra mo makom ne eyitawia oyeska bia mo ba bi da mama ya makom ne no Ezra, ne to ba mo to to be makaka so de kwama no etule bi so ya mo to to bi anuane emo anwa eni ade kakra de kwama no ana me pa so ye di sikama no me ni amene ne wona emotio me wa hafo en wono so wo mase
Eti edi sika na man say fatwa na anu say me di sika for man 5 million. Ena me bra na friend say what 5 na me dey odi bi ato money anwa. E dey agu wa odi. E na me so ene eye. Wono no anje dan tan te fufu to oya ne sa na e beboa no. Ena me bra friend say wono so de kakra bread na me ti yo. Enti enche kro be mu eni na me wan say wo sa aka we no. 5 million ni ma hwan ene me nsan kan why? Me de ma braje ma wo so friend say won sa aka. Me de ma braje ma wo friend say won sa aka. Ye mpaka wo send me 5 million. Wo friend say won sa aka. Ye ante bi wo ka say wo send me 5 million wo bra nyame. Me wo ye wo fasika 5 million family me. Me wo ye no na coach e de 300 series mpirenu. One friend so ma you be. Enti wo ka ya kan ya friend say wo send me 500 series. Na asama wo kan nyina ante adwubi. Dia wo kan nyina no asa wo ka bi dia ma mo amohunti no sa na obeka no ekom ne me anka ahomacho me nsore ma mesia o anka me nsore ma mesia me da sa wo pesa wo de man bu nte screen tiafia ne bra twenfra na wo sha ase de abusia wo nyina ko nsuo mo kwa wo pa wo to ase ya se wo yara wo bi se wo yara wo fie ho sa hwa ne kan ye wo ko bodia de nyina da ase wo sa da jire fie wura wo de di ye nyina kan se ni papa be na wo fie ha asan we mi Kristo ni se me kwasi ada na me tia wo sunfie ni ada ni bia wo bra obi ana onya so me hwe de ju abusia ni nyina bo sa da bi ni ka be wura fia ye nyina ye ba ko e tie nyina ye nya ba ko ye ni akura na classes na bonsam ne sise ye dos enti uminya no bia ni wo mo no wasa bo bia no kasa kama na ka wi ade pa na wo sese ye ye nhwe wo ikana me de bra on kakran na enti nya hwe ni bia ana ne de anya Ghana scan ya na me de brewo no see we bring this kaka but there no all can say we see wo ye 1,500 we see no there dem ya there we do so ma no na fa amre no wo fra me bra so wo so timi ma wo kakra e de pa na ha we so sa de e cost e ye nhwew de company ma ne do ajubi madam ajubi me say wasi ebra wo ye woman 500 Ghana krada me so say bi anipa no a wo diska ne si ne so so famre no wa fama madam wa kwara wonya mi ame san fra no to da no no afra me back fra no adam assistant aba ne nsaka enti sa 500 no wa ni pa me mo ni sta ko nya ni pa hu no mi ani ni abema wo di ko wi a tawia na etimi fra me dam assistant ne nsaka me da wase enti 500 we no me na ma fra tawia ma yesia mo so ma aba me da wase aya me nwanwa nyani nyina na me de ma obi de ko duwa me sende ma no ebi nso ho na se me da ni fika na papa ni bibia ba mo fa ma no ne na me ma o mo ade ko na de me afiri me nsan de me ame sende ma no na ma fra no o me nsaka 500 no wo de suma in de ko e dia he 500 Ghana no dia wo de ko ba 2 weeks ago eno kura nya ba ku de bra ni diska ko ma ne sa 4 times eno de wonyi nwa chinye na emom no wose 500 Ghana ne de bia na wo bra no amfa amre no because ne sankai mami wade man me de mami mi sister ba ko na me ka sa won fan ko na wo tawia ne say mi sister na first tani nyina mpa ma wo na wono se ka kire me say wo de amount ena me amenti no ya say ka na 5 million ena mi ame sandi sani bi so so ma wo se me die fi mi nua ne ho enti sa de na wo ka mi ame sa mi sandi ka sa de so man no wasi ni mi ame se won ka sa wo de amount ba ko wan fani nyina so ne man na me oh eni me frɛ mi sister bitan mi sister so be on service ni ho ena mi sister bi mi ame sandi bi aso so ama na me dia fi mi nua no na mi ame sandi store so de man 5 million me pa cho sa sika ni sana me nwu yo sika na de ma me no na me nwu sa e ka ni se wo ka no ya wo ye ni dia brag man na de brewo ya wo ye dia brag man na de brewo sika o dia ble me nyina no na ye 300 series won fa 5 million mo mle me na de ntina me fra wo bia won ka se do je na dia won fa ni wo ta kre me sante se no dia mo so fra me akante me nsa ka obi da ase ade na ya won ka sante na sa na o de bra na wa first ka se na bre me same no
nipa ne ba o say anti adwube say me mfa sika say family o enti me nsa bebusa say anti say na ade me nipa no sika de ba ye nyina na me sister o me maame wo ho mo nyina ye na me sister ne maame wo o de 300 cities ahodo mienu na ba de enim enka de enim ne nyina ya Kristo for ya nyame ne ya de ade a nyame na hwe afiti me afama me ne wo ka no me mpempro me to wasa wodi mi ko gina sebe o wudi ni kura ni ma de na kameka na okumi kura na nyame ade me kura enti me to mi ni mo nto edi me ni obi kuno ka so ya boa me so ya boa bi tani pa na os me nka me so me dia me kan because me ya me kura ho adwuma tawi enti aso me ne wo ka no me mpempro ba ko kura wo ka no kura wo ho me straw wo se won saka enna na wo gira wo pe wo de na wo ni me de wo mo de ba me pa cho me nka se bia na wo hwɛ me ana se yo but ensama wo ka ne kyerɛ sɛ asa de week bia na sɛ 2 weeks bia no wo sandi miska me wo ye kwa wo sika kora aba me hɔ kora 10 million kora enuru wo sika de ma coach di ba ye nyina me sisa wo ho ene na anu ya ye ka se fo secretariat ye nyina ye ne katra atra le brefa beba ya ha ya da koko enti katra sa na mi nya bia me de bre wo no ye nyina ye ne katra me bra no so me ya me frɛ no so sisa me so nya katra ma no me si yo ya na brabo ye ntete ne katra se be ya ye nyina ye ko mu be hare ye na se wo pene se na wo tumi ye bia me fa 10 million mra wo de ebi ni ho saa ene dia wo ka wasema no waka no kre wo mi ni bi saa mi kura ta da ha sei no ye di die ho be kura se ya ye di die mo ade papa enso wo fra mi a me fo so se be ya me nya bo sia fra me koje na me dia sende o se be ya wo de wuti kuma se o ho be ta wo katra eti me fa wasemu ni agro ma fa wo se ni nua eti wo fra me se o ho kire wa mi ni bi kura 300 na me dia brel mi ni bi a 300 na me dia brel eti wo me fa wasemu ni agro ti da bia me ka kire me bra se obi aka se si atawia ne de me ma gene ba ko me fa akora me so wo your bank wo fa ne nto me eti wo de na me fa wasemu ni agro kura na me ni sika buti se me kam kakase e de abre wo mom but me ma wo ho nkiro ni bra so ma wo ho nkiro aya me nwanwa na ni fa so ye nyina ye ti we tru da bi etimi ye din ma ye eye din sa na emfa nhyɛ sɛ nya me de wo mo kwase wo ma amre me scan ta bia ne ani eba sa na hu sampa sikema ye de antimo de ko mu de beba me bi na ani ho ni ye nyina ye ne nkatra atra ka wo so ti wo tena kuma fe mra tententere wo ni adwuma bi a wo ye wo nton hwe ti bi a wo je firi obi ho de wo sa ho tira kakra beba wo so kame me fia sa me nya adwuma ntika me bra ni nya bi me ka me le da ne me nya ma me ye adwuma nti wo bi sa me akaka me obi ana me de ama wo so wo nya adwuma bi a wo da bi bia sa wo je firi ni pa ho eti sa ho tira bi ba na wo mia wani kakra enfa ni pa nko se wo mo hwe me sanya wo ni bi wo sa wo ni bi na wo ya sanya wo to a wo nya adwuma nta nya bi koma wo wafu ma afrofra no patine so ani a etimi so nya bi ma ya de afra minimi se ka be frɛ me mpo se bi antie tesi ase ni won frɛ me won ka hwe mi hu ya na se ya frɛ me wa he ta nyansa ne sante me pa te o anti kakra ni wo wafu ma me ho tira tere me e bi kura ne de anto wa no me a me da o ida nya ya hu ni de ebe ye bibia sa mpo so enu ane se wa frɛ me eti tawi ade na afesa wo eti na omo wa mane yese bi a oniska na wo brand said ni sika ni pa ta won ka bibia ankyerɛ me na the last time I say me this brand no for one friend me san sante e bi a wo brand nya bi man yo na ya ba ya de kai on kan hen tre me bisa no eti the last time a wo ma ye di sika ma no ye da ben mama me pa ta wo say the ade twato kra wo ma ye di sika ma no e ye da ben me pa ta 2 weeks e chem 2 weeks e chem e no brand ni friend say wono su bibia brand no on ka me ka no na nya me kwa na me hwa no o na che say 2 weeks no me bra su bibi brand no eti ne wo chiri ni bia so a wo frɛ me se bia ante ena dia me da o na ma pa kakra na me dia brand no na me ka na se me di bi brand no me bra so frɛ me so wono so nya kakra dia brand no na wo to tune sa so be hwe no nya kakra so be to akra ne kura di na me so na dia oba wo kura ya ma ne nke eti sa wa nya bia ma ye bie kokwa me ama di de kokko be de bosia na ko to akra ne di kama na ho ane ye de ne so no ye be ma oye wo ban plan ka me de ne so me ho so ye be ma na so sisa na so me de ne so me ho ena so ene ye wo kura wuri so ni wudi ni wa ha dia wo de ne to ho ye enti tawia ne de me ni di sa wo so wo bra ne ho akiri ni wo frɛ me ni wo frɛ me hwi hu biem
Nimi de brand no sabre na America no me brand no so friend so abre ni sika. Enu nti na ya me nwanwa na America no. Okay, na chese 2 weeks ago no, wo suma ma ya discover no. Wo bra kwa so ma ni bi ka ho. Me ta try me brand so friend so discover no. Na wo bi sa wo bra ska do de ma no. Me pa cho bi ni ne ntam asam de ne me mista no. Na wo de no ne 500 Ghana no wa hunu. Me pa cha 500 Ghana ni me chat wo. Ah, me de brand e bi me be na me brand no so di bi ma no. Ene na ye misa enipa ni ye because anytime bi a wo bebo 500 Ghana no bia no na waye nanim te se nsu emu na ebeto no enti ye misa enipa ni ye sa odisika ne ba ya na because wo se da be na ye ma usika anti adwumi pa che 500 cedis na wo kan de na menyem na mo e o nim de waka 2 weeks ago 2 weeks ni or the 300 cedis na de Sunday me apart from that 300 cedis na be sin na e na me usika ba ko ba mi ni se wo do wa me ne won tam ti mi mo de ti nkyere wo fra mi ana ma bra wo kakra na fe ni mi agye na fa to ho enti se ne me de wo do ne wo tan no me fa man so ne abufuo bia mi nim sa wo so fra be tia e bibi sei enti ska me di bra wo bia mi mo de nkyere no an sa me ana ma fa kakra be ni mi agye mate aju bi jira so me nwanwa aju bi jira so ma me na press ne bra na wo ya de o so system re kakra ko ma no mi anti adwumi kwa me mfro wow enti nya dia say yare hyew ya sa ho kire bia ba mere kakra bi mu kura na kakra me sante wuni ade kakra ne be bia me di bia ye wa wo bi asa ya be ne dai nan ka ye hu die be ye wan stra me won ka hwe me da se aju bi me ba ka bi bra wan ka se na wo de ka bi na ade bi asia sa no so ye bia enti wo fra me na ase anto bra store de ba ye na Ghana sam ni ba firi sini ma ketin kiti bi sa me di bia tie onti wo ma me sika sense wasa ya anti wada woroma Tami me hu kwan ya be fa so. Inu won te bone. Adwumi jira so ma me. Tawia adan na sika ni ho a wo frɛ ebi wa frɛ adwu bi a o ma wo kakra ene ade. Adan na wa mo na mane se bi a minister. Ma ya na me fele na me nso no me mpese de bia na se. Wo fere se. Wa na ya na me fele wo de ne bra na wo. Flema adwu bi ka chen se e bia minister na se ono so wo kan onye onfre no dabi o we ni de din kan ya wo fra adwubi foska menye mo ne de na meta afre ba me mu ye kwa de ma adwubi me mfre ne kwampo misa ni ska good enti oye wo bi a wo ni ntem ye ana ne bra so mi bo ne bra de no agya o enti no wo agya no so ti ase wo de wagya no enti adan na wo wo so wo ni sika e bia wo fra ne ka kire ne se bia adwubi na de wo mu amekakra sika ni wa na ka kire wo bra pa mo na mane me fa cha no amu na me frɛ ne bla no na me ye se da akora ni sika no ɛna oye na onu kra ye se na se 2 weeks ni me sister send you e cancer 300 na me se a oba ten ama wo meto bidie meto pampers beto samena 3 weeks 300 cedis 2 weeks 300 cedis ɛna o ma adwubi kra sema wo kansa me wo blame sky wo de 300 cedis amako cha ba mprensa me bu me mfro kwampo ma won send me ska apart from na no 300 cedis nti wo kasa na me hwe na me hwe no ma adwubi asema wo kan nyina ye nto na wutwa won kan no kra ba akokora ma wo enam se me tell se me wodo wo me ne won tam ba ye wa nya bo so se attention me di ama wo me di aye se bi wo spray me ya na me di ama ada na won frɛ me sa na me kan o se ada na won frɛ me frɛ me ya me ma ko mo ni wo sa 300 ne kura na me 300 me do ni 2 weeks but wo wo ni ntina man so a wo penti no wo ba ka sa 3 weeks na sa ayi na nso ni se Ghana so enso ba te ni mi am ye bibi se ya pa ho tire bi mu anya me na na kitwa di nipa o enti ni so frɛ me na me di ayam tie me wa kura se titini mo wi mu ya dwuma enso frɛ me ya wonti kura me twa susu se me pese wo me be hye wani monyam na dia wo ye dia wo ya amakoma papa me pese me hye wo tawi ani monyam pe no kwase me bra no abro tire nya abro tire fo nyina na wo sika e ho na wo no wo ho tire enso me pese ye bibi mo mo so hunu sa won so wa fa nipa na sebe wo wura ni pese ye me mma wo ni mu ase da wo tawi ami ni mo ha asa na wo kwatena kumase ho enti nya ma bo samo ma me kwa sare de wa ye nya me nwanwa me mma wo ho so nya ma hi bebre me ka no watena sa wo doctor de esina Anti adwubi me pacho mami musa wasam kakra ma me na adai anti nte won kana me se me fra o na wunua wa mo ame ya me da na nka me huna na mo ametu wa nka bibia tawia
Okay. Auntie adu me pa cho. E na ka se da blame is kan. E pa no oboa o. Wo bra bia wala mo anya bia manida. Me yes adwuma no. Me so me wo kunu wo ma. Me wona na no me ya kwala. So wo wunti tada de me di di kram se da bi ma se afetena de ne. Akwa ni bibia wo to. Wo fra me ana me di aba na wa fra me bra no so se wo fa. Wure mu na fra na fra me mama de kakra ma no so peka kakra ko ma no. So wa me fra so si tamanya kakra me de kon so me de nyame asu. Enti wo me number wo ha ka di bia ni a me bra so de wo mfre ni me bia me die. Me ni an me pena fem to no so ko me na me boa na ma ne ko. Me ni ama na entuto yi entra. Ta me bra na me on family agro kra no ni bi. Enti ya na me fme ka ne bata me ho se me nya hwe kra me de ne ho ahoa me ho keke. So ada wale wa Ghana ha kra wo ni ba. Ti ni ya different kra wo me de ne ba so no. Na wo wa wo ba ma me no akwa wo be ma no kra no me so ho ye me. Na me no to dom se ya ma fa wo se ni nua. Ah, woni me sa ha se transfer more din. Tell you dey na how. Na unim ajubi etuna bi so a ye fa so bo kakra emo ayiwu nua be ma no o. Because also wo ka say okoye no niema enhye dan toto yi ani ade. But ono so aka kire baba we say what school ni yiri buroni wa ma ti school kakra ka wo ba bia wo no ni ade. Enu tie na ba yo ye ne so ono wa shada so. Tika di ode be ma ni bia no so ni di. Mama ajubi me bra na wo school yi labelia ho. Na oba Ghana han ka kan konya 1 year and send this cross so ye na your phone so asem me nka ma asem obedwem. Asem obeto me bra na wa han nyame nko ani ni ye dance for. Tell ya ni nim so bi o te ho kakra tre dia me nim. E ka beto me bra na wa ha. Wo ko me na me mani Ghana kwa be share me ntan wa ha. E na me pe abosia ma na no de kwantu of boy na wo hwe school no. Nko na me friend o te da wa man tem school ni go. Bra na ni ta ba no wo mo ko. Tika oji nya kwanya konta odi wo se je se wo ba me bra ni ko duru ya school na gu wo se class ni wo ko ni papa iste ne wo wono su eye kanti ma o mo ye bibia enti na ma ho kira ko ba o ho papa eni nti na me kan so wo fra me a na me su me nya kakra kwa na ma fra me bra so wo fa eni e wo su be mi awani o na no ne de ka wi afra me nya kakra fi akoma na wo su pe bi ko no so apeta kakra na wo de aba enya se wo nhye ne se me ka se mo aye din ko we no o he no one share na kama wahu ene se dana me kan se di sika 5 million ma me bra ne koye no wono ka kire me bra ne se ma won kan kire me bra se mi di sika na bre no ye mo me bra na ma ne na me bra no so di ko ma no wono so ka kire me bra se won kan kire ye se wo di sika ma no ene na me bra ne ka kire me a wo bi sa ne se na se ye ne le so 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 ucha ya ba na. Okay. I only do not come to spin the question, so we are penny Jimmy for. Let me saw your penny, I wouldn't even have a way, you know, what's that can be a crowd with Dino? Maybe I can even see that. That's so. Actually, I am sending any man a foot. That's so. You didn't have a sofa. Dear, what pen one yano? Some young man, I thought I am will be dim. So when you may be an idea. No one now best stand after what will send you, and so with your one stand up. When we have to be a man, you tell you that they are only a bit. Esi ne so ha kran se bia waso nyina wo mama enka we no hello ajubi o wona me na tu me bra ne fo ajubi bi bua wo na ya me nwa senne wan freme eni ma ni nkomo ho kire nkomo bia tawi aye we na mama eye me ya no ajubi ayi wo kam na me nua no wa brochire no wa brochire ni ntina aka ya ma ayi for ayi we Kawi aka say bia wo sika no Liberia de susuka no abrochire esa aba me ye ma ne so wo sika oba no mo teta ne wo sa be pesika ne bia di why na enti mami misa ababa we say wo pese say e na wo mo fa ma na wotwe bia na abosumi bia Marco me no said ma ameni sika no Sanka 300 series no ena nke bi mpa nka week bia krampa enka enso mehwio Marco nso so no enti say no wo pen saying Marco ma me 500 series for week 500 cedis for week Marco me ba o mini samena mini wo mini pampers mini hwe eno obi na me to bidie me de bi to light wo fie me ba ajubi abajubi meba ajubi line na drop ni e pese e bona mane se na sumu a say 500 Ghana cedis a month eno na tell we say sorry kafra 500 cedis a week na what bia
over 500 cedis and not ya beto sempa the amount ya besa yakobi ne mbom ne yanko na yanko fa Congo ointment paba and I would sra ma ready to so so pa make you mama okay kafra ya homa no etsekoye na ajubi na mibisa no say esese pa sign wo pese abusua no ana wunua be ma nyema no a ne bobata ne yemu wasin kope na watwe 500 Ghana cedis Martin Medofo we ba ta za wa number ni me number ni ajubi me da te pa me fra me bra no na ya fa ho adene na me hu why me pa cho mate ya be ya ma no me kwa mi nyina me tumi so ma je atum ana se ye nyina ne ye se no ba se dia why ne ka tire ne se ne ho nyama hida onya ya won fra me keke ni wo bi a 1 million fra ye sada kore ya ka for make me dia ma no e tu de me fra me bra ne be CD ya mama me fra wala why me da se ajubi na wo se ye nua ba yi okowro ne ho e won nsuo mu bo abusua ne dua me pa kan wan kan san so tawia ma adwubi pa che wo ma adwubi me nya bi kura ada abusua wo awoda mu ma adwubi pa che enso tawia tie mama adwubi me tie pa me pa che wo me bra ne ba sa no me na me wakura ha no mo so kuma se kimi nua ba ko ne so ko no sa bra je ya wa fa no ma tisi ese wo esi o esi tebe ye na wo ukaburo kira ba ne betna mo fa ye test ena me bra ne enya me mini na me na ba ko fi on the can sa na dan fo no ne ma woni ne tanae ena me bra ne fred akora ne bi san sa na wo ti krom ha ya sise na e cost na wo so wa ankai dan ka me ne ko ye test ena akora ne so no Tasha no one say that I make me sister baba ko so bo asem we sisi krom ha ya na wono ane pena dia wone ne se ena da kan wa ha ma ya tokwa ofia ye tell na so nye say wo yi obi hunu bi ma yen you enye abusie ne no ba to asna ye fie odi ho agora che ane na fofo ni fie ho fon enu nti na ma me bra ne ba ya me na ba ko ofie na dan fo no kan ne ma me bra eti ba sa no mo se asem ye si fie ha ya ten eti me bra no kwa emu ansa na me na me nya fo no ofre me na me so bra tell ya ni mo no wa ha e no wa ba ho me de me nyi ni ba te ne ma de ye nyi ni fe ni won so oni kunu won nam eti bi na no wa fa obi stampa won wa ne mpena ka de de aya mo nko ye test e no wa ki enti ni wo ho ana me sister ba ko friend sister asem wa si me bra yire ayi tell ya na ba ha o ba ye kwa sia fo jini fo mu fia ha mo na mo ya se mo se ni wo yare no ni nyansa ni papa be fra na wo fia ha enu ofo da kasa ya na se tell ya na tinika se ni papa be no na nya ni papa ni me no ba fa ne mpana no ena me dia be kasa na me se nya hwe me be kuma se ho enti me ba ena me sister si yo wa enti dana me si ya me ko du kuma se no enu o mo se tell ya dan fo ba ko ba ye o ba no sister ade bi atawia ye aye me ya papa na man kan tira mo so bu se mo asehwe aye si a ne nyina ye guru didi ha ebe ha ye na tawia se wa ko nti o ma woro ne ho abodua tani fa ko kan asam ne tira wo bra no ehwe ni nkuno kunu yo mfa busia ne na eti mun ko he na mo fra tawia na mo ne nka ne yi ana mi sisa bo mama na mi sanyi ana na tawia ya sa fa ka me de makuma nyina ma na wa na wo ya sa ana me fra me bra ne sa bra na what se ya tawia bodua na o sisa me busan ibe bla busan na ansa na wo ka san wa bodua na no sa ma wo kwa se na da wo fie fufro wo mso wo di agoro dada de ba ta se na wo ba wale na wo ti me bodua de abusia da asesa ana me se bra se fia me so me ba ha me nte na me ko me nyuma die nyina ware mo nti me sraw nya wo yire no yankwa da ni dia ansa na makonya sa na me so to ne ma wo mesi me nte se fia de be ba ha ana wo so ate ne fra wo tawia no kwastia na ma me ko president ye senior president kwastia na me si bo mani eni akwa ni bia no bo ame ho do me ambra ho ni bra ba ko ye konfo e hwan ye pon ho ye twa akokwa hu mi na afi kwasiara ta se mo da bia me mani nyama commentam so ye ma dia na ye me ya me ka me kwasiara akokwa etwa gu me na so aye ma bia di me mu ya o papa eni e dani bia ni nyina wono ana se ho no ni e dani bia no e fi dan no ye na ne ma me mo fam bu sa tawia wo kwa ye na sam no wati ni abo ma me mo amane tawia wa ye ni wati da bi ana me so ye tesre ye bi sam
we are cockroaches pa. I didn't see some cases, oh, mamma, mamma, no, come from a pastel. If you are with them, you will be a command on a yamu. Now we see more of any money. Now I say, you could have who could hear what you are. And I'm a spending and I'm a some Ramon, BST, my plan, and then I had that. The neighbor from a son will be in a fan for you. Yeah, the other one and I sign senior BST with Miss Ramon would be a planning after. Naman and Casta. I know she plans some I tell you the Casta when you know. It's your my brand in the protest. Almost quite enemy I saw was syphilis. And I'm still not clear who say, hey, if you can't tell you, Diana, boy, and Cabin, so I am. I don't know who Cobodia, or because I will, oh, damn, me, Yale, would you am caught? Almost a quiet test. I am round for be any pressure with 7 or 4 baby, will be that Gana had a Yale, young fire test. Now, be a customer sister, who Yale, and then also fire test, so you're any Yale, and I would say Yale, so was syphilis, now for Cobodia. One, it's what I saw more diabo, but me, o kase wo boni dua o se dua de obo abusia no na mom wankowro ne ho wo nsuo mu na koboye me dia sani o mu titan no me so na nya hokora na me pa so woro ne ho so anworo ne ho wa bodi enti na yesa me hwe na bia bonsem no na asem ne kwaye na me dia me no wo bo na me nyina ho ajubi ubra wo mfe be sen me blah. Aye. Almost there 57 and then move be hospital for cost 7. Oh, okay. Now, ebra wo hunu samo bra ne ete no mo ntu no fo se ni fie no ne ababa we de emwa. Ana me kan antena me nti ho. Enti mira me bra ne ba so mo kuma se ho oba me ha no asa ko iti me tiri ye ne sanse mu ye pie we no. Ana ma me hu se woni afra yi de. Ne ko me ka sanse bra. Akola no kra wono teriya no awu mienu dada de enso kame mi kwama djuna kane ne yemu ana teriya no so wono so wonyem ba obra wo wona yire wona ma e wo Liberia Ezra 94 me pa cho wo yire wo ma wo Liberia 94. ne yire eni ne yire ye broni ana me pa cho ne yire ni ye broni tukura na wo se wo peto wo Ghana na won sinya Ghana ni baba bisu hase. Oh, okay. Ne yiri ni ebroni but wono de woni krofoforo so wo nyina na tibom sa bushia e wo Liberia. Oba ne wo America. Na me bra na wo Liberia. Oh, okay. Matias yepa. Nyame sha na se de wo si aka no so wadaroma wo se woni unuabe ma badwene ho na wo so wa frɛ ye back na wodi muaye no amaye wadaroma me pacho ya na wadi hu dwuma ama me na ne krakra no asa na megya wo no wo ye abosumi mienu mu nie ubra eni ha abusua no wobi di nani akohwe oni akoda no me pacho da me di sika ne ma me bra dwuma no no akofie ho no so de koma but say e ma no de wobi ankoe se bia mokọ akohwe no e ma ni mi sika penini ba akopɛ ene wo no me fa na asɛm nyame masɛm antinye obi abusi asɛm ne kana ayi radio so ana bibi so sa enti media wo no de wo ti fie kura wo do me abra wo ba bi ni ya ya kura kwa wo da bia ye ne ku ya kura me ma me kura tena wo no ma ho ansa na me ma me be wu ti wo no da bia ya ye ne ku oni ahode ne so akra no da doctor wo dan ti pa ne ho be tena si ena me sister ba ko ka me ho wo no so wo ensita Gambia ensita wo afo ha ya go so ha e won na make up service play ho frɛ na wunya no na me sister ketewa no so no so ne ba radio wo sirem eyi tumbisi akwara na so awo nti wone ne wo ho a wo so ne ba ne mu amana ko astrade ya ma no kwara do bi ani wo me brad ma ne wo ho me onse na me di sika ne ma no de maybe sa we e kire say said de amusi pemu nua be ma no asem no na oni oba bia wo na mo ne oba no any problem bia na bosumi mienu mu ne wo bia ntumi fa nani mehwe ye bra ba no what say was ye bra wo ye san no ase ha dwen kakra because minim say fache me ba adwuma dia san etie minim say pa ye say adwini ni ba akofo ye wo kan etie pa minim say bia senka eye oba ba na ewo kuma sise na awo a kasa de etie bia bosumi mienu de ka wo de wani abehwe wo ba no ne akoda no we nso ye wo bra ba
no class man to no atari na woni na djuma bi a me ye nante first ya wo fra me kra na me wo sumo me school feeding me fan eye nuro wa ha me ye nyuma bebre ya na nipa ba me nsensa da age ni me ho eti kuma so wo kra ba bi sana obi wu ye fi o bi wu ne me da ya me da fiada adwada na na ma sense bo na maba enti wono a woni ni me fra na ya na me ka kire nse ya me de woni nse ni tab pa te me bi da so na bre wo mo no be ku enti me entanu kra de ya san ka me ba de ba ma ama na ko do wo me ne ntam no wonye ne me ho ade ngone a wono a woni madwuma me ye I want to serious because when you me person me yema no no I asemo enti mama wo de no de me nko ho a won fan temi ai we de ya wo bra pension baby wo bra pension baby everything bomodi a akwa ne ho afepa akwa ne so ho afepa ne ho afepa papa ne kwa me bana no nya fa me de me so tari am ne ho afepa enti ai mo fa mo ni mehwe mo ba ne kakra ne ho afepa why enti ye fosi moda so ho na mojan papa de me na we na de he na America yo na kan kira me se woni meja de na me so men kan kira se me ne neja enti moti ho ba chan oh okay I see na moti ho na akosise no kwase ane sama akoma wa ba fie ekoma de me na tie kwase apani hu no woni mu nyansa ma ko ensama ne sister ne frɛ ya wo kom mo hwɛ me nyina ma me ne nti da wo odi eno kra de fa to so si eno de yaka wo mo hwɛ wo wa state wo de wo si a week 500 also woni ni di nkomo nti obefrɛ ye na ontumi ono a ntimi nka se yo wate ye no kre ontumi mfa ne penka sese be ma ono na jimi no sese woni no hwan si wa biti wo odni jimi abiti o mi ti o na wa biti odni jimi abiti o nti mo da so wo ho mo be koso a wo ho ana after we say no bibi atutwa na o accepted we sika ma wa woni na jai na ko kwa papa ne de ma fa so ne de timene ne ntena bi nti wo na be ka kire ne se wo ntumi ne ntena na wo be twe so no be ka kire wo so no woni ha ti wo ba wo be ka kire no ne sure sa ha kwa do ba bi ana ho nya sure wa ma hanka wo be ho no de wo nti no ma ha bi ma na nti wo so ne ne di nkomo but irefisi ma ka chense sisi a won pe bibi kakra emfa ensendo ye wi e be fra na ka kire no no apeska dia ma o ma brewa na wo dia sendo wo fo no so se be ya ubenya bi atwa aduane adi why okay SOMPATV Pastor Julius Akwaba Nana Akwaba Sikapa Akwaba okay Pastor Marco mama me kind message back to me na doso papa was good morning Marcos, may God bless you and your team, keep it up. I'm Ibrahim Dauda from Offenso. Okay, we Fanidi Ama or she is ungrateful. We'll be say, hey, you why? Okay, hey, you why? Hey, you why? Okay, she likes money too much. Was it how woman be wise? Okay, she don't have knowledge. Why she didn't go to school now? Ask her for me, Marco, is a big girl from Accra. But I say, Abby, was it good morning, oh ma? Marco, do you know something? The girl is lying, Pao. It's your boy, Kweku Pepe from Bofa Esase. But I say, Pepe, was it in fact she's wicked woman, oh, woman be wise, you. Okay, na me fa dia ka and to also bedoso na comment now be wise who is wicked do and there's a own there she didn't go to school now and they are beg she didn't go to school now oh right there yeah nyame adma nyumere all night glory life just chat children there kutwi be kwame kwan so ayame junction but money na be bompa asabre dia messages in kura chese mpa bohia fa nti bia wo bana afo me number na enu asem de ayi number na send ayi producer o number na ayi won nti wo be frɛ nti bia wo so pese wo bana afo mu kwan ma frɛ me number na mama wo ma fo aba 0547 853640 0547853640 bese be bompa o frɛ nkwa wo du kotwia o fra e ba be found wa ba sorry feel ma ene me honam nye me ye nkomo na matene na me yare o ma
me shall office na just say Who do you have the apostle in the video? Just say na you see sadi we dey bia na me catch and say aya pastor Julo ko kan mo so obi a oye be manti na ma say ma another issue say asa ye de ya se wa ye koku no a problem ma but you say a problem then I go so on the video say I am and I go charge ban to bona me nwie to boku am nwie oh support a problem I didn't necessary or make emphatic statement on say na on pen me kra dem I say penny sa de so wa dwunu or also make statement say na nneɛma mu ɔden na nneɛma mu ɔden asabi ya ha de rekɔpɛ sika as I said you koko ya toswa ete adwin be na wo utim sɛ nneɛma mu yɛ de agye sa ofa bɛɛma ma Ghana ye 80% of our problem ye man bi ɛyɛ saa de we awusi nya bɔ ba so Ghana ha na dwin na sɛ bɛɛma yɛ Bank of Ghana na de wo da na obepɛ na ne start to bill awusi wo wi awuso a anya bɛɛma wo yɛ ko yɛ pɛ dwuma yɛ pɛ brabo edi yesika anya bɛɛma nya Bank of Ghana bɛɛma nya Ecobank bɛɛma nya Commercial Bank bɛɛma nya Fidelity most of Ghana form a relationship mu because not really say SSO anything that muti enya akukudo si omobo ayeyere wo mu nufu kase wuntimi hwene anko ame fame na say no de wuntimi hwene anko na o ka say we ko form so ko he no ba ma no be sha ye aya brabo ka wo kase wo je 20,000 na ka wo the 1,000 so so anya babo ya babo oni bi o baba boame o se so bo for sama bible no ka no oni bi na dika o ba wari no di na wo so wo di ba do le sabi otwa no kwa na de ba ya da to plate anu kwa wo twitwa to plate so e na wo di be ya ba no wendi ya sound neka e masre you see okay so see ho na ebre ya ba wendi aka neka na okay ya di ere de ka ya ti ase ya da mase ya di ani ya de ka na say ho na ebre na abre so yansani a ye bo bradish ya bema na bema de de no aso na ye mfa bend no ye to ma ade mo ha dwene ye to ade to me de some one mo ye na ye wura de to ma so ana na mo ha ana so office ana o konto kwa ndo kwa na o konto kwa office na o konto kwa office de mo so mo ka hu I get sex and you really enjoy. But when you tell someone about the pay, as I said, you know, general manager of Bank of Ghana. What they car? What they car? There is you for pleasure, one for recreation, two and for enjoyment, three and one sex. That's all. I feel more honest. Ya no munya da asset ye say mudi wi ase nyina ma ye ye so go like ade die na ben free ma hu so ade mo be bro na for my say mo ja padi nyina no say be ma no da dia o ye Bank of Ghana ane mo be bre papa monti na boys na for mo adwe no monti na we kura say abusia no mo ye muntia we dia abusia no mo yo na no kwase ampani ye ofu ya ye freni so wono na wo mienu enra wo mienu mema ye mienu a so no sia na Isaac ne ei ka 300 mienu ni ho na wo nya no kura na wo se bo hwe no ka wo nya mpo tempo wunya ka wo nya ada wo ye wanya obi amana be yi wo do ti ya wo ye no ti nya be ma no nya 1,000 aba 400 aba 1,004 300 aba 2 hey and 600 aba ante nyamye sirawo nyamye sira papa mama sira Ghana for ma nsua de mama he nam de bia me kasa se wo na me to se me soft penny ba kon so aka prophet nana se puku sa akode o se wo de o bed nyina to be ma so o tua fees o tua water bill o tua light bill o top pad o top drawers o to ahwene o he asemanya bu fuko na bu fu ohu ana no ho ye ne I am normal I am natural with every human being ohu ana no hu emuna uni ma de kro ya no but ye who want to say mo sa ma ya no pese be ma nye bibia sa ma mo no
se table ne ten na mo ya 94.1 se table ne ten na mo ya the same thing na be ma no ya na oka so kwasia no e ten na wo ya 1% o ka se ne for se ko be ma koto bonko ya na o ya nyame amoye fa so bi ani uso you see ya bu ame wate you mesre sadia ma amwa ma aware ne de aye let's be until na nyame se bra be boa no na yo ko be fire afeku na se be ma nya na oba da pe na we on bu emu do ne da me so ma de ba na ko ba nya fra be ma se kwagu na ye wie no udi guma na o se dia udi ayi no gum na bisa se ma egumu ana se egumu na de kana ko ba se mi ya na na kwagu eni egumu dia start a prepare o so ya ama mo so ya ama hey amabra who's there ama hey mabra go you see adentia ma adentina pressure ye be di achire nya asem aware for ko I fuck on Tom so What's it? Medaya. Yeah, no, I'm saying Fatu. No, Baba. No, yeah. The audience. Oh, much much. I was going to be my. I want to hear him. Oh, sorry. Hey, I'm somebody. I know one yama. Nanya, Dano, Sabah man about that. I said, no, see, I'm a boy. I bet some more. Won't baby. Sabah man about that. I said, no, see, I'm a boy. I didn't see. Pressure every day, channel. The Bama got to me. I better. I don't know where's her. But I didn't look at your boss. You're funny, DNA. You have a Jenica Cabia, not some other. You have a Jenica Cabia, near your money. Aden, Master Ghana for ma. Bernard Blaine was a Bank of Ghana. Bernard Blaine was a Fidelity Bank. Bema. Ya bani ya bada ya baji ya ni ya ni wia ya kwa baby Mosusu mama no nya de ya ji ya ni wia ya kwa baby Mosusu mama no nya de ona nto meba na omuma na omuwe obi anyam obi anyam nya Online. Say the most nyam lo of na mo de amane ya basa ade basa ma me ne ma no kwa akope Okay, you cry. Na dia dia asem kre. ana so meta ma so ntem sa Dari we dia che. Say oba wasisu na aware hu hiam na obi se wo mame aden wo de wo ba wiase no wo de wo checha na me ne me yere ewo abrochire Liberia me ne me yere na me wo aha Ghana mpacho wo na abroche na Africa na aka wana Liberia ne abroche no mo abroche na Nigeria na abroche wa full plane we wan faka wa full plane into yo ena wo mame wo de wo eche wa wo de kia wo mienu dada de ache wani nyi aware ho obi ne yere bo ne bra e wo baby wo na wo ni ba wo Ghana wo na abewo amano bu ena wo de wa han mu da ho aye wo ede ma be ma wo ha abra wani nye ne ho wo mpe no wo nware no na asemu ya nkasa no wo ankasa wo da dwene ho no wo dwene ne sei se wani nye ne ho de a ene hu se ye wo ma ne bia mani nye be ma no nti me de ne se me wo ma no nti me dia ne se ne me kwa me da ne me ho a me kwaje kakra na ne maka atwom ebi wo kra o se wo ho ba no wasore no watu ne to watwe to na chese asone egu na wo ho ato na se susuwan pa se wani nye be ma ho na ne ba ye bekuta wo de wo pese wo kire sei wo mpe be ma no na ne ba ye bekuta wo da bia wo wani to akola na anim kura se wo bu befu o wo wani hu akola na asa bibia be hye wakomam
enti eburo bi wo hokra maame fo ma hye da hunu se eburo bi wo mo bo wo mo amema na omo ani wo mo no omo ma no se enti na omo bo nkola ne sa because obi to be born beti wo ba dwene ho a won ti ase wo wi osaka do papa kwa si ampanyi ne aka ho oni ba bi afiri ba we ya kura nyame ehun ne mobo ase ya na ode be ba be ye no because be ma no ne ni nye de enye ne ho ene wo ne na kwa akonyi nsenye we nyina ye ade adwene ben ne da ma ne bitiri mu anya sika ho akodi biwie di biwie na da no ho ye de yekọ na wo be wo ma no die se ha wo bebre na wo ba be fa wo abra wo yere ne mma e wo ba bie ha wo bebre na ba be fa die da ne kakra ya wo de ma wa no owo ma no onye skadi nanka ska se ya mbona no de ma aye me won kura misi mani bi kasa asema medwuru me ho amenti ase me kope skadi me kwagege na di me pa me konwo man no me we de ye de pade akwala we de ye de pade ye de jiade eno po na wo ba bebre because wo bo akokora wie na ho den wo henfa ena sesi unse first ne de sort wo nche ye onya wo foforo no enti wo koba wo hunu no no ama 200 no ama 300 when o singu so ba wo sere se na yire na bre wo ho na wo de sika na ma ne kunu because o wa ha unse na ninu aba ne ka se case bi si ye enti na wo mo solve no ye de e wa ha nto obetena ha afe enti hwan na ye adwuma de sika na bre ne ma ne di anya ne yire ne yire ene ye adwuma no no wasani sika no no de abre ne di oyonko ba o kopo obi adidi no oyonko ba na esende ba enti ye say kra na wo ma nyame ma wo nsu bi nyame be ma wo so ye de esu bi wo bebre bi efri se wo ba bi na di sika na esende no ene ono so tia no wo ye de edi enti wo ne wo die no nya ho asotwe wo benya ho asotwe enie no eno asotwe no enie enti ono so beja wo ho akọ se de ode ye ba akọ no na ono so brasa no wo so bra wa ha na so fa hwe wo de na wo de nyame ehun mobo se abusua ka ho ono broni no ho abusuani broni no no na ni hunu abusuani wana na ni hunu busuani ni abusuani bia no wo be firi ha e de ni sika asa ni broni eda Ghana ha se menya sika me sende ama broni se wonyi na woni wan na be ya sa de but wo de nyame ehun mobo ni nua ba wa ha o frɛ na ada wo ye be ma ne de 1000 buy e no so de 400 buy ena wani aye de agye wanya bi woto wani a wokofie ho enti wo mu hunu bibi kakra bi a maame ne ye o kasakra no se de osikasa o se menini ni asem enti ofre me nko ade a mepe bia aye de e de ama no ono nko a no wasendi sikasen ono a enye ono na to na topa no eye ni nua bema na me nua bema na obi awa me ye ma asem be mi ya ba ma no obi awa me ma asembe mi ye bibi kra ye odomu na me ye bibi kakra bi na matwe me ho abra wawo untumi nhya me se da bia me mra me ye na wo kra wasa abomidua wo bomidua mi hunu dua ye bo na ye de abusua nyina abeda ase wo pa wo to ase aworo wo hu nyina abo wo mu dua e de na nka we wan ne besi wo nkyɛn hwan pa na ebesi wo nkyɛn se abusua de omo ya de o eti abusua na kyerɛ bi wo mo akyerɛ wodo omo nua ba ma na omo akyerɛ sɛ omo dɔ ne pa ni nua ba ma na omo akyerɛ sɛ omo dɔ ne pa oni hɔ a omo na wo hwɛ fie kra ye fa ho bɛn but omo akyerɛ ababa wa ne do afiri sɛ na oba fie hɔ enti wo mo ye de ehu no ɛna omo kyerɛ saa dɔ no de ayɛ de e de akyerɛ wo akoma so kra wo ni akoma kakra dampo kakra bia mabɔ odua ba ku ise wo so bɔ ne mabɔ odua de wo yere ene wo ma na ye de adase nkura ya wo munni mo papa maame na no bread wunni mo mo nkura na wunni mo no wo bɔ papa dua o mo na ka che se ne wo papa nke edu wo mo adase na mo ye sa adi na open no afɔhye sa na wo ma bema no krati a edo a ewo wo ho no na efiri ni mu o dabi o ka che bema no phone so na me ka na se be free wo senti na on pick wo call no se on senka wonya kakra nka wo de bema batade a wo ye yeyi on to be pick wo call okọ ye nyina wonim ne hawa wo na mu wo okọ ye wonim hawa wo no so na mu wo a on to me nka nkyerɛ because why de wawo na wo se boni dua wo ko pesika ba wo so ni akoma
oh samre nka dia di na nka sesa wo ye dia ha adwene no mesra abaya samre dia mo wani na ho ma wani na ho papa na wo so wo adwuma ya won ho ba bia anyo isa ba bia anya da sa efiti ase na ya de ma wo no ene de ya odofoforo afu na na wie ye ye no sa na ti ye nti wo start na sa na be kwa wie na ma ko kakra me de wie ma so ne se muhu ma na muma muhunu mu mreye mo muhunu 200 na wo de money dey no na yes nya say Oba na so o ma 200 cedis 300 cedis na wa na wa expect double on say sister can request a problem na aba say yes be ya ahochire tu no de be fa no but na mu ye e na asesa that time na wo ha no na e bi free ho ye dey eba say why na di be free ho ye dey aba because we mo beti ase ma mo fa sa de ne me hyehye ma no 300 500 wo bu ha 1000 a day kura wo betumi ase wo ba ne ho na etimi tu ba yetimi tu ba nyina de na etimi wo be say wo ba ne ho 1000 no say 300 no say 200 a day or be ba won che ya dane ne ho 200 a day wo hu na age 300 che say ama na adwene mo ye le dada say e kale ho enti mu hia ma na mu nsusu wo kura wo de wo ya akokora enti nkasa akokora saa no ye nyi sika tutu saa ade sa wo to wo bo ase as o gbe ne pension sa wo gbe wo pension de me kan be tiru so mo da ye yo so ya akokora nti e se no okora de ka so boys na nkasa se chia because omo no emre kakra wo mo anim na ahoden so ye dai e wo ho na wo akokora wa ye mmere sei wo be ha akwala yi akwala na wo be ha no se akwala wo hwe na duru sei wo hwe na duru wa ho den ye sei se e bia ne se wo koduru yi a wo ne wo yere e joint account e be de sika aba wo de sika na ba no de be ma hwan ya chechera wo yiri mu sika no de koma hwan ya wo de koma wo fa ase wo de koma wo nua wo de koma hwan ya wo de koma na yere ketwa abebe na wo enti enye bi wo ha e ma nwene saa nyoma ni nyina ho mesra e ya mo nwene saa nyoma ni nyina ho ansa no mako 2000 de mako akwara ba ko 2000 bo so me de ma ye ka no kra nkyira no omo nya okay that's go on what sisters sikapa ma o se eda na meka se mema na omo kofa ma ye nka no kra na mehwew e na meye ose no na meka se omo bo omo nka no kra because ba nya de koto nanim se mehwew o wi ase de ope bia meya ma ode ono so ba no de ehye ni tima ne se memehwe be ma no so behwe me ba mama na ba ma yare ya bo no mama obetimi ya free mu accident wo ho me Pastor Julo se ka wo inside won so wa adwene wo se wa adwene kasa kire o sa asema ba ma yi kan bibia metinesi o asema ba ma yi kan che susu ampa se wo de minje adwuma se ba ma ka jo se adwuma betina fi na mehwe na betina me se endi one week ho ye beye na hin no o ho ye beye na hin because se bibia ba beto ne so eti wabrew ana part say ana cylinder gas asa ana mihia wo beye na shi eti wakacho se je adwuma se wontimi je na na mebusa ababa ma adwuma be na oye onye adwuma mama onye adwuma Ezra 94 onye adwuma wo ye adwuma wafa ye funo wa wo mienu minim mienu no kwaya ofa aso de hwe exactly eti mienu no mama obia wo ne papa ho na we nko ano be ma ne mfa bi ma nti di abrabo na wo so preparation towards wa wo mu so want see be sam anu o ne papa wu ye na wo ti sika wo ne wo nyina wa de akoya yi wo se ma se sha de na fi se wo kwaji bo se ya de koya yi e de ne how se papa ni discount ba eno na me de wo so obusa wa se ansakwa na obeka loan ne de no se papa ni discount ba de na o se na me de ko enti me de ko tuetia loan ka o de tuetia ka ana ase loan adwuma wo ye no na nka wo se asomfa so na ade tia loan no na obeka se ayie e ba afie na ne sisters mpacho wo sisters no nka oni ho anka ayie no wo si wu ye no nka yensi o se mebo a wo na ade loan no e koye wo si ayie no dodo ayi the bossa se na abo ya atimi de yo papa ayie wie ye na ebuka
e bi ohon na kakra oso mentwi mami peha yo he mama oso mentwi the pressure ni nyina akogu emema no so sa na o ma bremo me enka no kra nkyere mo obi e be wa me kan se me first show me be wo me am di dwagu ho because nye de bia na ska beba enti wo di dwagu ali sika de ska ni ho no wonim se o me wo mo kakra o ma me wo kakra ho me wa kakra anwa mo ndo na atwe me koka wadi wada obi ani mu ntwom obi ani se kom e de wo fie ali se mo kakra ho anwa kakra ho wo anya sade bi kwa watwu me ko di ugende bi ato so wadi wa me obi a me hwese ampan na udidi ya na wa ndidi wanye hyehyeye bia all because wonim se be ma no woska obehwe akokora 70 years me hwe na nim kro twemu be 80 there was 70 plus obenya okeka ko 8 wanyini me some mistake oh dear o shall picture now wanyina I know you for another day it is a wutitie maame pe adwuma bi fa wonsa ye nya saa de ene maame kan cho afi kra na wo besu abomu dua because who be kire wo papa akra no me so ni mo me say eh akra na nya say ni mu hata wo se no fusu kra me say me dey akra na bo akra yeso na ni kum but ontimi na no aso obo na nu mu twetwe ne te na no nyina wo afem ka chese kwa me na mema ni nsu because na wo ya me mobo me wo mete eti maame ontimi nya 50 cedis enkoto eyi se nano se wonkwa okwani mi enu nyina wo papa ho wonkwa chance fu ekra mobile money 50 cedis ni so eti wo sisters wontimi mobo se wo sisters ho se metre mo mama 50 cedis ento eyi milk ma me bayi nom eti akwani nkra wo sa da wonya eyi all sa na akwani free everyone sa mama ede mistakes na wo ye ne sa no ede mistakes na mama wo ye ne sa no we kuma no kra de wa ya de we kuma no do pi uko nshira we kuma no na hia ba ma na busua because me ma ko sha ko kia meti hey me nya ba ma nkowo ama oba ne nye sa ne ma we be frɛ me se ena ekuma ena me ne ekuma me ne oba unya ba ma wo me ne unya ba ma wo ena de na wunya be ma nhwemie won hwewa mesrew mo kopa mo hono me na me gina bonkuma na nifa me gina hobi eti abrabo na eye wan kasa ana wo bo wa brabo afa se akra ya ba ye akra na oda hwan so be ma ne na asore kono okoye ena o si school kra wote ye aka nkra miensa pe ne gum no school wote ye aka nkra miensa ye ditia eyi ede hwe eyi enkra school na aka nkra miensa pe no ye de hwe akra se wo se wan kasa wo bon ho so na wo pa adwuma bi ye na de hwe wo ba se ye ka no kra kire sometimes ma no e mani bi o ha obi o ho no ma wo experience o ti asem bi a wo ka bia no wonim ba bia o de na experience na e fa de aka kire ye nyina sa ne ma no ya fa mu bi enti no se wo ye ka kire na wo befu a wa wasem no kra na ye ka kire no o ye oba bon ho so okay na pe bibi ye na fa hwe wo ba no se ba akopɛ akra ba akopɛ wei enya akra bi a kyese wontimi nya tem ne ho kwae mo ontimi nya 50 cedis mpo ento mo krema ne ba no okay media mame no ka ne ya ka kire no so betia wakuma na wa ya ade ko kira kwesira because nya kuma bia e de be hwew na so asa akobubo ujia na me mu be mu bi tell you speakers ya kuma de mahan e wo eyi asenti nya kuma na sika de wa yo ho ade kra woni de wa yo ho ade ni mpo woni de ode na yere fam na wo me da say yan kwa ho man so 0558620300 0558620300 and 0208 340412 0208340412 within the baby akasa free Marco. Yeah, Robert. Marco Bakoke. Yeah, me Adam Robert. The Uncle Bonnie. Let me tell you about that 32. Now, okay, you know about matter to take you that out. Now, okay, Kenya, no need no Puma, no, Jesus. Abaya no more because we didn't get you Puma. On kind of we can make part of Wukuma no Yimiana. No one. No force what booking Yakama. So one now Kakra. Now we should them give you 24 hours in a while. One on the company man to take them from low.
and you want the Kuman or the ultimate religious in the one kind of prayer. And you're buying it. You don't know for the BBI come up, but I say. Miss Wenda so se ma ko mechiawo na we mom jaba ba wa we kura case ni me foforo na we kura de na okeke we din ba bia gasa free ya we din ba bia gasa free But me di marketing kasa fita kwa shine oh mama yeti yo ni amkani se je no me se oye oto taba we chini papa obi ni ku ye ne wo ye de ne swade so gade na ye ne wo one so Ekuru no akwa na yiri ogere to ekunu pa che ona na yiri na ma de wudi dia anye ko fa wi go benye sika ya ma na sisi awo so wuni akora bia wo cha akora ba ko wi tiri no no ne de fa uta ye juma na be me da se papa fanisa enye adwuma me da se wo se me din de benso marcos saba we de kwa fa akokora obetumi aye wo na be ma essence kenti benso de no we din ba bia akasa free hello we din ba bia wo kasa free mami we din ba bia akasa free hello we didn't baby akasa free. Good afternoon. Me pacha wo ba so a wo bodi na wa che baby a wo no wa che wa adwena ma me. Hello. Hello. We didn't baby akasa free. Oh. Mbacho maybe me buy because chakutia. Ni na me say game ni brade pa. Hello. Hello. Okay, ni dia no state was again ni brade. We di any baby akasa free. I can friend akasa free. Le ba cho de ni dia no. Embo pa de nya me se en kan kra again mbo no kra. Se me ko pa na nya papa na ba. On kan kra. Madam, so say good morning, Madam. God bless you for your good work. This lady is disgusting and disgraced womanhood around the world, and for that matter, she needs psychological counseling and deliverance as well. Thank you. I'm Joseph from Accra. We didn't baby akasa free. Yeah. 2 p.m. Asante Mambo. Yo, 2 p.m. Yanko. Yanko for Onshira of share me yabano onye serious. Share. Oh, say, I can't get a answer. A money be a war. Is it a better movie channel? Maybe I count. It is a so we are bad, and ya for the XL for our contact. Maybe a point in shot here this command on. If you could do your own baby, as some walker 2,020 million. Uncle Revenue. Many of you 2 p.m. That's 2 p.m. Good morning, please. How? Please, my name is DJ Sobolo Ahafubedi. I could love you, but stop the man, please. Oh, I will help you, okay? Okay. We didn't baby akasa free. Yanko for frostway. We didn't baby akasa free. Hello? We didn't baby akasa free. You better a friend of fire, make a free to Fukotote. Yo, of Fayanka. Abaya Nangato, Nipa. And by Scana, what is it to class with 50 million? Or Abuchaponintia, Nangatana Montereno. Maybe I say I'm a net from Ketampo. Please. Is she listening to herself? Because she is never serious in life. Excuse me, say. Within the baby akasa free. Yo, yes, yo. Woman, what is it? Patronal one. I'm a final one. Hello? Hello? Yeah, hello? Hello? Hello, we didn't baby akasa free. Hello. Yeah, we didn't baby akasa free. But you didn't how I'm a for. Yo, how are you, too?
Ipata me dama sinimu njua pa moye. Gano di onsheni huye pa. Me dama se. So that's was a good day, Marcos. Ivy from East Legon. I think Fosti is not serious in her life at all. 200 every day and no savings. Oh, and I can't say. Within the baby, I can say free. Yay! Yay! Made you so a champion brofen, Kwamo Highway, say one now but you. And Kawanso. Yeah, I was your program. I can then be as I'm going to talk what's your name original video. Now, about going. But I can't get what you would mean answer. The question Tomano. What about what you tell what Woody? So, one of them is attacking, then what I know is the trigger. So, I say what about what you want to go good. What would you get? Up on the Namana? Remember the cry, oh, remember the and the what we have for 2 years ago. And then about Jawa said, what the bow should have say, 2 years ago. Okay, well, see, I'm Marcos. I'm Nana Sapon inside of Furukum STC. The girl is too minor to have a person to her, to be her grandfather. It's because of money. At the age of 13, she had a firstborn. She should wake up. Udin, any baby I can set free. Yes, my apostle Jonathan. Bema na yanko. My question fast money and 2 years and ban for every. About page masana too. The brain page sana tromo. And then be here. Let's show me about it. 1 page my Yamibishal. May I silly say this girl is after money. Would any baby I can set free? Marco. Yes. No, Ghana man dear. Papa Panyamisiano. I can't send Papa. Oh, and then she another Pia Toso. Kesson Khan, the baby, but summer. Kafa wa homa no enye o Daniel not if the way free man probi o the girl doesn't have how can you give yourself to a man who is enough to be your grandpa because of money? She should find herself a work and do then forget about the man. Wouldn't any baby I can say free? Yanko for froso. Hello, wouldn't any baby I can say free? Otiene ho yanko. Hello, wouldn't any baby I can say free? Hello. Within the baby, I can set free. Alimatu, Alimatu, uncle. You pass a mini band over here. Not Meda Sunia Bami Osha Yepa. Was it please? Good afternoon, Perpetua from Kumasi. Let her just find a job simple. The woman talks too much. Meda say. Was say Marcos, the lady is very lazy, pa. She's ungrateful. If you want to depend on the man only, you will suffer. Okay? Was say Wayfree Isaac Rara. Was say please the lady thank the husband has been sending monies to. Okay, well say hello Marcos, I'm a Kriya Usia from such a man. I think the lady should be wise and find a job to do. I was saying I made you cry and tell you. Now Rabba come say I was so. A man may Ghana has said, no, the way no beer say sugar daddy. Just say, and yes, sir, or ye Kuneni crow, or some year, and now pay. Any not champana. Say, or no dear name need trim say, or Bewareno. Just say, I won an elephant. No, na see and sugar daddy na yin and yaman. Now, just say, Nabra buy it was sent a brabo, Nabra buy a bassa. Obikuno de esi de na akwa taki obikuno. Edan ya no betumi de ama. Amranti ya wo tese omo ho nginagina omo so. Ewo honom na obikuno sugar daddy. Yes tese oya abranti mpo anke be fa ne sample. Akokora de ni sisi mu kora anya de. No se wanwale ne kra on de oya awe se nya de obeware fi so wo yire. Na watumi ago ho ene na ide ene na ada. Ama wanyinsen nyinsen ne ba kra nka betumi aklafri wo otumi a maintain nyinsen na awo na sisi an wayi na ni ama wa ho kire na wo famu na sisi a tese ubu ani anisuo nya wo de beta dia ne kra di kra eyedin no so yi nani
Chese ye mai wana ya beba so sika na ya adwen wo so ye nwin daachi ye nwin se ochina bi no sei ene ye bekwa akofem na sika na ye ni wum sika nso so awo ye ina sisi ya no chese ya chawade ya chawoba a sika na wo hwe no kra nsanka sika nti awo ye sika na ekwe na nsi a wacha wajapade na wo bre no no ayi nani no ne yire edido omo have fun na ye jawa sensemu momi enfa we nya afutu na yen hye kwan ya befa so ya betutu ye niama ye bebo ye bra ne yie se ne adaachi bi ni ye ho enkokyere ye na eba be mu akora ne nso ono so ehho nkyere no nyawo sisi a wakofa abai akora ne bebre keke ekom na ebe di akora wo tese wa ho boa enso ye unya ready na osima ho akowo esanse upesika sisi a na sika ne man akora na ebe bebre keke komo bede no na afi ono so be start anamo bi a enyere ense ne mfata unya sisu kakra bi ono so tese akohwibra no so be start esa e comedy niti mummy yen hye nyama bi ni yen try your best nyama bi wo hono ma ye be ye fi abra mo ye be twe ye ho e de afri ho na ya abra bo na SCA na ochina bi ni yankobo obi sombo arofo fa comment be ka me de ho na madwen che kakra me wo no e na me de aba no fa be fa wo de no be ka me de ho na tese nkomo no enye de emu enye de ahada so a emergency Ghana TV eso medine so na akosua adepa da senenso ye be sanso ehia. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Coplan, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Coplan is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Coplan to tackle this problem. So Coplan uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Coplan is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secured, knowing their time and money are protected. So why not try Coplan for your next online transaction? Visit us at www.coplan.coplantechnologies.com.